Kumno perlog bro sa sisin par ngapudiang subhai phi syakani ke channel jonga khasi terka. Ta minta singi ni shedno da uniu biskit upa pang baha. Galak sib kawai ke peleng kani ke sini pada kadai sting pela duna. Uniu makan pada udah 9 gram. Wadum ai ke pejak mo. Ai bet ke normal. Saking bahadu bakan dalak long. Pekani kalak long krim kumniam long lak biang. Daladam nang tu pada ai spela uni moida. Te kani kadai ka kopi mo si samai berit. Uni pada udah baking soda ai steng samai berit mo. Te ai lang bakamlu tang si khumut samai. Te saken ro bah. Tingin saya clear da ka spatula kumni. Mndi ban kem kumba kem ata. Shu clear bem tu. Tapi sengo ka terkong ne kumno te sa ai dud ru khendiat. Ai tang khendiat hi. Sa ai uni vanilla essence si shamai berit. Uni pada udah utu chocolate chips. Sa ai utu ru khendiat. Te sa clear bah. Da ka ktingi haban clear nak mentamo. Kani kalalong teng in saya shim ipol berit ne phila banshu thaukum ni hakani ka shamai dafidon ba kum kani am shu antad hi kumne te sa shu yashna bol na berit naida ai bahe palat namangin dala ya big am kan sa he pada kani ngalada pen ready ka triru teng in ya biak no te hakani ka karai ru ngan shed ka karai ru kumne ada pen khlushwa ka karai te mentang ini pen ready ka karai phau khasan minute ngi hap check pada phang kani pait banga biak kani kala long pait kala i kan pin ina po ru kala i bha kani ke basyad ha karai ru kala long. Tingin ya weng no shwa da kala peja ni de ben bu shwa ha po ka rack. Ni de ben bu shwa kum ni bakan yo le. Ngatharai phila yo jing men to hi perlong. Khobli shibun ba phila ipe ye kani ka video. Sko bha like, subscribe but share.